awan amok alaka basulakken ka. Ditaden na awan nagbasula, ta inaramid kumet amin pagragsaka. Ngeman niya insubad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayak ko. Tarim kaniya ingka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok alaka basulakken ka. Dita den na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Basula, ta inaramid kumet amin pagragsaka. Ngeman niya insubad mo, sinagkamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karim kaniya ingka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan ammo alaka basulakken ka. Dita nagbasula, taim pa'y ko amin akabaela. Dita den
What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Mahusay. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. In my hands, you be safe. Agyaman akti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno tikas tada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. Sublianan tayo di programa na yung hanggang Music and Memories, si Kaken Tinapalabas. Bagaimana man nagiti sponsors dito programa na yung ti Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal. Only rice data. Dapat na kita'y menuda po, padasin nyo, pianggang, bagnet sisig, pork barbecue, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, uy, pansit gisado, ayun. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7, San Jose, Candon City, iti Caburaw, Santiago, Ilocos Sur, Timet Santa Maria, Ilocos Sur, kastamoten iti Ayusan, Santa Lucia, and of course, iti Barangay del Pilar, Tagudin. Balin nyo pa yung order po for delivery and pick up. Bawag lang iti 0916-513-5570. Lamotek Restaurant. Kukwa kaya ni Matpatunan na ginagasawa at Solomon ken Lilia of One Abaya and family.
Kasama ti Creamline Ice Cream. Nalaka. Yung nagpaiduma at traman ng ice cream. Mabalin ka nagiti parties yun nanyaman ang kondisyon di panawen. No, nagiti okasyon. At the cream coolers. Ito di sang-sang bicon mamisan. Yan. Cream cones. Yun. Cream bar. Cream cups. Jumbo cones. Fruit Jolly. Pinoy Classics. Adu. Lagi ko na nga tab barkad, spang barkada, perfect for sharing. 1.3 can 3 liters. Creamline Ice Cream, magatang kalagiti designated outlets dita lugaryo. Thank you Sir Joseph Clemente and family, iti J. Clemente Trading. And of course, si Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Masarakan na ito, iti Santa Lucia, Ilocosura po. Kada kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kada mo pa yung makarikna iti panakabisin along the way. O, dumawas kailangan dito Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Abagatan lang di Santa Lucia Public Market. Dito'y nakindaya po. Dagdakkel na dyan, karatula na dyan. Makita yung mat. Ado nga po tayo, tingkay pagpilyan, ay mas na gito. Dahil na dunga ko na dakat, han nga nagimas. Kanya ko nati ko abra nagraman. Kung natin sa mic niya. Naraman, dahil tay putahe. Ngayon kay Pilyan, iti Susan's Eatery. Nagraman na dahil bulalo, sinangla, and kasama tayo kay pinapaitan. Well, gawat na pa iti made to order for all location. Dalagi nag-birthday, dalagi nag-kasar, na dumapay nga mabalindang ag-cater. Wala nyo nga ag-cater da. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwang kinimat patulan na ginagasawa ada Manny and Susan Juven and family. And of course, kung panunutan nyo ti pagluganan na iti ubing yung panag-eskwela, hanlakit nga medyo hanlakit nga adayo magna iti main road kuno iti highway. Medyo delikado magkiti niya. Ilis-lisi tayo dagi tubing tayo ti disgrasya ay kahante yung papagnaan ka kitang lugar. Kadaldalan. Ano kahit sumat Poseidon Bike Shop ti papanan nyo apo ting kay gumatang iti electric bike. Pagluganan dagi tubing yung mapan nag-eskwelahan nga una mapan kayo mapan kayo iti palengke. Ang laki nga magna iti highway. Wala mo pang kayo dyan igid ti baybay. Ayan, pagluganan nyo na samay. Ang kayong lisensya ti driver's license. Ang kayong ag-helmetan, wag motor kayo. Ano pa'y masapulan, di pan gasolina, walang crudo. Gasolina sa awan niya, motor. Kumatang kailangan iti electric bike. At ti Poseidon Bike Shop. Di kalidad can affordable electric bikes tila ko da apo. Da two-wheeler, three-wheeler, one no four-wheeler nga electric bikes. Ada pa 2-seater, kagingat 7-seater. Poseidon Bike Shop, Masarakan, iti Gaso Building, National Highway, San Jose, Candon City. Asidaglang iti Candon South Central School, National Highway dito po. Kantong mapan iti po, Lamotek Restaurant. Iti Met Baliw Daya, Santa Maria, Ilocos, along the National Highway dito. Iti Barangay Barungubong Mat, asidaglang iti Yuri Gasken, iti Santa Lucia Public Market. Abay ti Bangko. Kasamat nga nagitay taga-Abra, damot DJ Poseidon Bike Shop, dita Rizal Street, Zone 7, Bangged. Winoan, no, dapat may isang lako mo dita. Kukang mo lang ni Nila ito, anak ni Jan.
Neil Bike Shop. Dita Bangged Abra detoy. Mabaling nga cash on delivery, home credit, online banking transfer, GCash. Oh. Do darag iti sa lutsod yung mapangkailangan di Facebook page da. Poseidon Bike Shop. Muna numawag ti 0995-596-2349. Hukwa ken imat matulan na ginagasawa da Johnny John ken ni Marites Dolormente and the kids Daniel ken ni May. Poseidon Bike Shop. Thank you so much. Kada gito'y sponsors, dagito'y programa tayo. Sika ken tinapalabas. Padanan nyo, ti panakay basa, ti tampok kasalaysay, surat, ita malem. Biyak ko umatayo ako, inakong sa bali alupong. Di mabiit tagsubli akong di sibay mo. Aguraya ayat ko panagsulim to'y sidong ko ikarin nga adda akto apinanawang nga inay ayat mo. Nailay at kanta ng bugel kadata, nalawa at taaw nagbaetanta. Pagkasen talakuman iti oras, panagin na yan ayanta nasamit anak ka na. Taadda ako at tuyat umay lumailon. Ken ka salgato'y biyag ko, para ken ka laeng daytoy apus ko. Naiday at kanta ng bukel kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakumar iti oras, panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Naiday at kanta ng bukel kadata, nalawa at taaw nagpaetanta. Pagkasen talakuman iti oras, panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Panagin na yan ayata nasamit anak ka na. Panagin na yan ayata nasamit anak ka na.
maragsakan na datoy tatayon makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isuda ti napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Pero mitintay panagsubli at yung rudan ngentay denggen basaek man dito'y surat di may sa pagayam. May sa pagayam ako na Dear Manong June. Umunay ti amin kablawang kayo mampay ngawan labas na. Kasama ten karagi ti padak kamang tartarabay iti makaliwliwa programam naawisak ka nagsurat gaputa kayat kumet nga ibinglay ti kapadasa kiti biyag. Asapay lang kumal, tama kay Bati Akmet iti adal ken inspirasyon. Siya kayam ni Fernan Manong June, saan ko apudpudno anagan, ken dispensarem kuma, tadyakon inlanad pa iti address ko. Rugyang kasalaysayan ti padas ko, idadak pa lang dita pagilyan tayo Pilipinas. When gaya Manong June, ada kita dito'y Saudi Arabia. Mangmanggend. 5 na tawang ko dito'y ket babayan iti internet. Mabuy-buya kami dagiti programa iti telebisyon. Ken iti cellphone.
Numagrugin di programa Manong June, awisag matan dagiti roommate ko. Tapno agdengeg, kaya nagbuya kami, kadagiti nagduduma apakasaritaan ti biyag. Ngayon ka ibasbasa. Ti may sapay gayam manglingling kada kami nagtrabaho dito'y abroad, Manong June. Kadagiti patpatangatang mo nga sonata, wendo giti Ilocano akang kanta. May sa kadagiti avid fan, dagiti Ilocano singers. Numangag kon, dagiti Ilocano love songs, malaglag anan maten to'y riknak. Idadak pa lang dita Pilipinas, Manong June. No dagkasar, sigurado nga dapasalan na itirabi, ket may sa akmet kadagiti kuto-kuto, winukuto-kuto, iti salaan na kunada. Tumapok, iti salunan, no da kamin, ti agbabarkada, ti agsala. Siyempre, dagiti nagpipintas sa babalasang, ti alupen mi. Dita, alam amok ni Sanyata. Manong June na pintas, kina emma a babae. Kakuyog na met laidi, dagiti kakasinsin na anapan nakisala, tiday di rabi. Kanayon latan iso ti alupek, nga isala. Iti damo pa lang apa nakakita ken kwa na Manong June. Adan rimusing ariknak ken kwa na. Kalpasan ti pasala. Kinadaw ko nga rod ken kwa na asyaklangan ti mangitulod ken kwa na nga gawid. Ket sa anak met nga rod nga napaay, tiday ta panggap ko Manong June, imanugot nga itulod ko ni Sanyata. Nagnagna kami ang nagawid, kaputa si dagmet lang, ti balayda iti lugar, tinagkasar. Idi naitulod ko ni Sanyata Manong June. Kuna na, nagyamalaklaw iti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Fernan. Ito ko naman tawantan niya man na Sanyata. Asapalo kumata, maulit tumanan na ito'y, wano na ito'y panangkuyukan ka. Okay lang, Fernan, ket ulitek manan, tagyaman kan ka. Kasalauna ay aragsak ko, itiday di agundaway Manong June. Pinanawak pa yan, nagiti babarkadak, tapno makuyog wala ang Sanyata nga agawid diti balayda. Saan na narigat nga sidgan ni Sanyata, panagriknak kat kasla, nabayag kaming agamam mo. Kabigatan na Manong June, kan-kansyawan dak dagiti babarkadak gaputa kila atakla kanon nga nagpukaw itilay di arabi. Imbaga maten kadakwada ti makagapo no apay a pinanawak ida. Kalpasan da ita panagsasarita may isimkan manen iti isip ko ni Sanyata. No kumauso idin ti cellphone, kanain ko kumang awagan iti cellphone na ni Sanyata Manong June. Sana balik ko nakta amukmeten ti balayda. E pasyarik tulaangan umalpasan ti trabaho. Ladanon nga rod ti rabi, pimasyarak iti balayda Sanyata Manong June. Kaya't ninanang natin ang lukat ti daw, kaya't gagangay ti umayag daton na baro, at damat insagana kasagot para iti pamilya na. Kastamet ti isagot ko, iti babae a pagdatunak.
Iti palagsang umikinisan niya tamanong June. Nagpudno ak kinsigida kanya na. Sa anak ko nga palpalikaw pa isan yata ay mayak ag daton kan ka. Ani manong Mang Fernan, diyak man namaan ng datong kakanya ka. Ay pasensya kan takila ati umay ko pa nagdaton sa nyata. Kahit pudno na sinaw, ti panagayat ko kan ka. Ang mga nuwakmaklat ka lang, Fernan, ay sigurado ka di dahi tang ibagbagam kanyak. Ay, sigurado ako sa nyata. Sikat ipagpitpitikan to'y pusok. Ay, ayaten ka. Fernan, alasapay kumata di na kagura sa nyata. Bagbagak lang tipudno amarikrik-nak para kan ka. Impas nagkungarod tinagdaton kanisan nyata manong June. Rinabi ang mapanak agdaton ijabalayda. Ipanagnak ko anapudnuak kan ko ana. Nasingpet ti ina ni sanyata. Ket ayos lakin ko ana ti rinabi ngay sa sarungkar ko ken ko ana. Jakmet kayata dadael ang dahita apanagtalek da kanyak. Basig a kinaimbag ti pakpakita kadakwada manong June. Ay atek ni sanyata ket jak kaya maupay. Ti dayta panagdaton ko ken kuana. Saan kumet ket ding apuraen no kaano asong batan na ti daton kong ayat. Kaya titi na minsan manen narabi manong June ngayon nak simang bay ti balayda sanyata. Ti baga manen ti pudpudno gagagarak ken riknak ken kuana. Yung kulana agurek pailaan kano. Hindi na minsan nga daw nagdamag ti maysa ka nang iti barkada. Kumusta nga iti panagdaton mo kinisan nyata Fernan? Anda ka di namnamam. Jak pa'y ngaron masigurado no danamnamak Jess. Kaya tinapatay kang tultuloy lata ti managdaton ko ken ko na. Kaya lalaingim ni Fernan mga ano anda makaunakin ka. Yan. Pagbaglaang di posible mapasamak Fernan ay amamutin na pintas ni sanyata at sigurado saan lang nga sikatag datong kenkwa na adu kayo tiket ko sa uwen. Basta ramidik amin at no siyak tipilyan ni sanyata Jess. Agpaisulaw na itimbaga kanyak ni Jess manong June napintas ni sanyata. Kat saan la siyak tiyagdaton ken kuana. Sa anak ro da nagsarday agengga. Amariknak tinamnama manipod ken kuana. Nabang-aran diriknak idi na kunan na asapay lakuma. Tadinak to pasakitan. Di mun to pasaktan to iriknak. Kaya't kadi asa uwan deta sanyata deta sungbat mo. Tidat-daton ko nga ayat ken kaket awan Fernan ayayatan kamet.
Ay, yes. Siya akong ti kararagsakan na lalaki dito rabaw ti dagasan yata. Agyaman hak, iti panangaklon mo kanya. Jakon may ladawan, ti kinaragsak ko, iti idea panawen, Manong Jun. Uray ko lang na ipukaw, tinakaro aragsak ko. Kamaod dyanan na nagunod kumetlang ti ayat ni Sanyata. Naglabas ka ro ti si magmamano atawen, Manong Jun. Kinidaw ko ti panagkalaysami adwa kini Sanyata. Dami tanurnong ko ti idea panawen. Ket kabayla ko nagastusan ti panagkasarmi. Inawis ko nga ro dagiti dadakkel ko tapno makisarita kamin kadagiti naganak kini Sanyata. Tapno maurnusen ti panagkasarmi. Ket natinong nga ro ti kalaysa, Manong Jun, nagkasar kami kini Sanyata iti simbaan. Di maraimet dagiti kakabagyak, kastameten dagiti kakabagyan ni Sanyata. Ket babaen ti kaasi ti Dios. Saan met anatukol ti aklo ako nada. Nawadwad tin saganami amasida. Nalpasan ti kalaysata Sanyata, ken nagawid mo ten nagibisita. Huwag nga Rod Fernan, ket kumuten ti aginana. Mawatang ka, nabandog ka, nakasikaso ka nagiti sangailita. Kasanumat kami nagado, nagiti may sangaili, Fernan. Kababain met no, diyak kita ikaskaso. Ala, maturog tangarudan Sanyata. Rabiyo na yan. Naglabas ka ron, nagbita naglabas ti oras, Manong Jun. Inyawid kumeten ni Sanyata iti balay mi. Ket kabayatan ti panagurnong ko, nagdaed kami palang ken ni Sanyata iti balay dagiti dadakkel ko. Impasnek ko ti nagtrabaho tapno makaurnongak, ket makaipatakder kami iti bukod mi a balay. Naglabas manen di si magmamano atawan. Ininot makaipatakder ako ni ti balay, Manong Jun. Simple laing ang balay. Tinapateg. Addan kabukbukudan mi ataeng. Fernan, lakay, di kan samot tagin dinanan, ha? Papambannog ka ng trabaho. Adyak marik na ti agbannog Sanyata, bakit? Di napatay, makaurnong ta para iti palagpas ngay munto.
Ngam kasanono, makaala ka ti sakit ka po ita, nalabas pa ti parang trabaho, mga Fernan. Awan ti rumbeng pag nalagam, sanyata. Kabaylak da ito so dinaklatan ni Kaskaso. Kisman nga rod. Kagidnan, di pa nagpatakder ko, ti balay, ti pa nagsikog ni Sanyata Manong Jun. Amin na panagsakripisyo, aramidek, tapno, naragsak lang ti asawak. Diya kayat, tamaupay kanyak ni Sanyata. Nagkariakan ko na adyak tupulos baybayan. Diyak met kayat, tamarigatan, ti pa nagsikog na. 5 na bulan ti tiyan na idi iso naginaya din nagitigaraw na. Tanyata bakit tangkaunay nga gargaraw ni siya kung di makamong trabaho dito yung nagtibalay. Sana mabalin, lakay, naskan nga ang tinulong tayo na ititrabaho dito yung nagtibalay. Sa may sapay, kabailak pa yung nagtrabaho. Ngam ni, nakadagdagan, nadagsanan tadyan mo. Abang ano dakas pa, di mapasamak yan ka. Ay, naskan na watwatag ti Bagik Fernan. Jakpat kayat nga maikan dito balay. Well, Manong June, nagaget ni Sanyata. Numabalin, iso amin, tagtrabaho, ito yung nagtibalay. Nagaget, naglaba, ken naurnos, dagiti badok. No sumang petakon na nagapoy trabaho, adamat ten na kay dasar, akanek. Ito may isang Arabi, Manong June. Kilaat ang nagsakit ti tiyan ni Sanyata. Itaray ko kuman iti asideg pagagasan. Ngam nagkedked. Kuna na gagangay la kanuda ito'y sakit ti tiyan na marikrik na na. Awan kanumet rumbeng nga pagdanagak. Yakarod binaybayan ti asawak ageng ga nagimbag metlaeng ti sakit ti tiyan na. Wan Manong June, madalaga na klauna itanang nangruna dandanin. Ti panagpas ngay na. 2 lang nga na bulan timor uray. Ipas ngaynan, tinauna ang anak mi. Bakit? Saan ka din yung bagaking ka, nga di ka unag bambanog. Kabailak pa na ito'y trabaho, lakay. Di na ka di pagdanagan. Jakmet la kayat ti, tugtugaw di lang tangad awan ti raramidak, kadadang kapsutak. Sige, sika lang aron ti maka mo, basta di ka nga bambanugan. Masya naklaunay, kinisan niya Manong June, numabalin talaga adyak pagtrabahuan ito nagtibalay. Kinasarita karod ni nanang ko nga isupalaang ti makamu at tumulong kinisan niya kabayatan ti ba nagtabahok. Ito manugot met ni nanang,
Iti ay di asing-asing ko kankwana. Dandanin di palagpasngay sanyata, iso alas kan launay nga da kadwana iti balay mi. E jakmet mabalin nga aglangan iti trabaho manong John gaputa sayang metlang ti maaldawak. Tapara metlang ti agbalintong anak mi dagiti masapulak. Awan ti rumbeng nga pagdalaga manakaw. Pantayak ni sanyata ang asawa. Nagyamal klaunay nanang. Nagsayat ka din no. At ka. Kadwa ni sanyata dito'y balay. Kabayatan ti kaawang ko. Tanaga na kaming kanayon. Ala, agtrabaho ka kiti barong. Ha? Saya atam ti agtrabaho. Tapno, danto, busbusem no. Pasngay ni sanyata. At talaga kasta tiramidak na nang jak baybay ante asawa ken ti agbalintong anak mi. Pagyaman aklaunay ti da ni nanang ko, dakkel ti may tulong na kada kami nga agasawa manong Jun. Kasanulangan no awan ni nanang, awan meten ti pangibilinak kinisan nyata ang asawa. Ngem iti may isang aldaw nga ipapan ko pa nagtrabaho iti opisina. Kasla nagdagsen triknak manong Jun. Danda ni Jack may askaw dagiti sakak no madayo iti balay mi. Jakam mo, no apay akas jay idi tinariknak. Tituloy ti salaysay ni Pagayam Fernan intay to subyanan kalpasan laing kadagitoy sumagmamano a komersyal. Original asawa tayo ako
Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Maited nga materials for the construction of the sanitary toilets. We have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga Sakbay, ngantay, tuloy, ti salaysay. Happy 41st wedding anniversary ken ni Rolly ken ni Kathy Gabor iti San Agustin, Ciudad Ticandon. Aba, ang tagal na. 41. Happy wedding anniversary, kakabsat. Happy birthday mat ken ni Paul Genesis Eugenio. Ading ni Edith Eugenio. Paul Genesis Eugenio, happy birthday. Ken kadagiti dumapay nga birthday at tangal daw. Ken dagiti dumamat nga agsaselebrar na niya mo dagiti kay laglagi pa na selebrar ni tangal daw. Happy celebration. Dati apo ti adang manarabay. May bendisyon ken nananay pay asalon natyo. Dituloy di pa asalaysay ni Pagayam Fernan. Idamay sang aldaw ngay papan na kano iti trabaho. Kasan nadagsen, Derek Nana, dandanis kano, saan na mayas ka o nagitisa ka nang umatayo ti balayda. Diyak mo manong dyan apay kasi iti ti marikrik na. Sa anak metla makaid na iti adakon iti trabaho, nagpigsa ti panagtibay ti parukong ko. Kaya di saan mabayag, imawag ni Nanang ti telepono, emergency. Kaya nagpasangay ka nun, isan yata ang asawa. Kaya nagpakala ka ron, sigida iti manager ko, kaya nagturungak kadagos iti ospital. Kaya sinabat na kadagos ni Nanang iti labi iti ospital. Agsangsangit. Kaya di na
Dandani may balikas. Ti ibaga na kanyak. Ayan ni Sanyata nanang, nagpasngay ka din, ken apay ngagsangsangit kayo. Anak, naskan nga patigkiram ti pakinakim mo. Anya ti ka ng asawan na itananang. Awanan ni Sanyata. Anya? Awanan ti asawa kanya ti ka mong asawan nanang. Natay ni Sanyata kalpasan ngay pasngay na ti anak anak ko. Anya? Saan? Saan na punno tayo bagbagayo nanang? Makawalan nak. Iho. Intaray ko may tadagos ti asawa mo dito ospital. Sigur ni ti doktor, anang tamingkan ko ana. Komplikado. Ti pa nagpasngay ni Sanyata. Anya? Saan na nabailan ni Sanyata? Ti pa nagpasngay na anak ko. Dandani mapukaw ti limbong ti panunod ko ti day ti panawen manong June. Natay ti asawa ka nagpasngay. Inlimed kanyak ni Sanyata. Nga dagayam na dagsen asakit na iti puso. Nga isu ti may sa rason no apa ipimusay ti asawa. Babae timpas nga ni Sanyata manong yun. Nakakaasimet ti asawa. Di naman na kita timpas nga nga anak mi. Natmuan kami iti arapa apadakkalan mi anaimbag ti anak mi. Agtinulong kami ang mga iwan ken kuana. Ipateg ken ayaten mi ti agnanayon nga manyan daytoy a napasamak. Imbati na kanyak ti anak mi nga iso ti pakalaglagipak ken kuana. Nagsaeman daytoy a pasamak kanyak. Sinursurok tagbalin a natibker para iti anak mi manong yun. Agengga kadagiti a panawen. Jak payla malipatan dayti Sanyata nagbalin nakatakunay na iko iti biyag. Balasang itan di anak mi manong June nalpas na maten di panagadal na. Ketagtab trabahon. Sa anak meten, anang asawa pa manong June. Taday nila ang Sanyata ang asawa ti ipatpateg ko, tungpal bihag. Dandaniak meten agawid, dita Pilipinas, ket panggepkun tagretiro. Gaputa lumakayak meten, marignakon ti panagkapsot ti bagik. Ketalakastan manong June, agyamonak ti panangibasam iti patas ko ti biyag. Tuy pagayem mo, Fernan, mangibatbati ti imbag nga oras kada kayamin. Itang arod gagayem tinakabuklan na ito'y salaysay. Kapan iti surat na dito programa tayo. Ipagayam Fernan. Yan po sangwanan nga mangtadak iti auray babalayang mensahe para kini Fernan. Puti na ito'y panangibinglay naman iti salaysay na iti biyag. Adinan to pulos malipatan,
Sublianan tayo na ito, kalpasan lang, iti sumagmamano pamalagip. Bueno, kagayam tayo sublianan nga rin programa tayo. Sika ken tinapalabas. Dari oras tayo sa 15 kalpasan tiya alas 2. Iti malam. Philippine time. Pero kita dangdangag sa baling nasyon. Sa baling di balasip ti taaw. Sa baling ti oras da. Wala tayong karoon ng gagan di salaysay ni Pagayam nga Fernan. Katiman ti ababamat nga mensahe para kenkuana. Well, Pagayam ko Fernan. Nagyaman ako titing ka panangibing lang iti daytoy kapadasam iti biag adim pulos malipatan. Kung siya sino mat siguro niya anang malipatan di kastoy nga pagteng iti biag na. Tauna yan ang nagkasang apasama. Nagdagsen nga panunuten. Timbati na ka ti asawam. Siya timbati na ken ka ti anak yo.
na ragsakmat kumano dapalangan niya. Yan, talagang kasta lang siguro ti gasat ni Sanyata. Di talang ti pagpatenggan ti biyag na. Ti napatay kita kapsat, naka-move on kan. Yan. Naka-adal, adamat trabahon ti anak mo. Karagsak. Panawan met siguro nga kunam adan naam gawid kan kat dito'y kan nga agyanen agretiron kasi tinay bagam ya. Nasayat launa nita nga panggadeng mo pagayam ko Fernan. Apo Diyos nga ron ti kanayon amang tarabay kada kayo nga agama. Kaya ti mga ron, ti may isang sonata nga inakidaton kan ka. Sa pala kumata magustuhan. Itan nga agsangi kasta meten na dya kung naglatingi yang tangay ta na panek ka kinapagnutarnaw ni pamatek pagarupek ngamin aluklukwen naglae yam sa ang gayam tasya ti ay ayate yamanek panagusto kaniya huray among ngaat kan naglabasa ket sapay lakuma ta iti agnanayon italimeng ibalon na di tapuso dagiti adunga uyuyaw ken umusi ayan ayat dati dan tumaperdi riniburi buntunga pamadakes nga sao jak tuwida pulos ikaskaso pagrasa kaketi dasyak tay pinilim lupay dya kumakin ka may yawat ko kararwakin bagi ikot ang narunawan makalakpen taday tuy laeng ti inak may subali ken gameng kuwawan pay ng muli dagiti adunga uyuyaw ken umusi ayan ayat dati dan tumaperi riniburi buntuman pamadakes nga sao jak tuwida pulos ikaskaso
Well, gagayim kay ngaron ng igan, intay ngaron ng igan namuan ti nakabuklan dahil sa laysay ni Pagayama Fernan. Kaya awisin kayo mayat nga no daman na kita'y kapadasan nyo iti biyaga dayo pulos malipatan kaya yung mga binglay dito yung programa tayo. Ipatulog nyo lang laitang sa laysay babayan natin kay panangisurat. Kaya ipatulog dito yung programa tayo Sika Ken Tinapalabas. Care of Dear Manong June, DZTP, Radyo Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City, Ilocos Sur. Kasama at nagiti Daniel, damo nagiti lakasa yung Daniel. Pwede nagiti naputar yung Daniel malaki. Patuloy nyo lang dito programa tayo. Kablaw man ni Yulimar S. Domingo, Fe Domingo, dita Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Padanan nyo met ti panakay basa, ti may isang Daneo, manipod met ti may isang napatay nga kaibigan. Nagkadwa tayo kanayon, iti programa tayo. Daneo manipod ka ni Brenda Gaboy. Magtumapay, ti may isang sonata.
kadlati kantak ang musika. May suko nung apay na nagsindingit ka. Jak tumalipat na di ipaay mo nga ayan. Uray di na akit kita tinabayan. Dito'y lagip ko di ka mapunas. Baya makanta ka, naputa ko asunata. Apang suman kukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tanong awan ka awan kita, ket sapay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maunman. Baya makanta ka, naputa ko asunata. Apang sumat kukin ka, buong to'y biyakin ng naman. Tanong awan ka awan at kita, ket sapay kung matain ka maliliwa. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maumang. Ang nanayong tuakan kang ka, nula kita di ka maumang. Mated nga materials for the construction of the sanitary toilets. We have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified.
22 ito ay may tata karigiti barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasalamat na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay ka. Sublianan ti programa tayo. At yung na kingarudan ni Basta na ito'y dani yung entay naawa tita. Manipod ken ni Pagayam Brenda Gaboy Telangigan Segundo. Kuna na to'y ken kamanong June. At tuyak mo na nga umay makipagpaset iti na ito yung programa. Sika ken tinapalabas. Kat sapay kumay iti apo ta pada-pada tayo nga da iti piyak ken karadkad. Tira ito'y simangbay baro atawen. Kaya ito yung arudan ti daniw ko nga pinutar kaya't pinaulwak iti agurayak ken ka. Agurayak ken ka. Iti tunggal aldaw a panagkuykuyog ta. Anyan naragsak ti innak marikrig na. Narway asal sarita ken lalailo kasla. Saan ngagpatingga. Isem day tarupam nagpintasen na buya. Isasangbay mo dito'y biyag, agyamanakyan ka. Nasamit ngayan ayat, narway alangin-langin, isudat pagbiyagan ken sariked-ked ta. Talentalek tunggal maysa, mamagbalin na sanggirta. Kawar ni ayat, timang balod kadata. Kastanda ni pamateg, awan patenggana. Aldaw ang naglabas, nagpakada ka. Tamapan kag sapul,
para iti pamilya. Ket pinalubusan ka, ajak man la nagpangadwa. Ngamimbagak ken ka, adi kanto kumaagsapol iti sabali, bayat kawan mo ditoy den na. Si tataleka kayat ko, anang palubos ken ka. Ngawan man lang pulos, panagkedked ken pananglaped kula kuma. Tataamok, balunem karkari, ken nagsapataan ta. Ngawan to, ti makapagsina kadata. Ngem nigasat, narabak, kanyan aya. Ta iti kaawan mon ditoy den nak. Inot talimami isen dayta apanagayan. Awan pa yan panagpariknam ken awag mo kanyak. Nalabit nga dan, tinangisukatam kanyak. Kanyan nga ulpit mo, tatoy pusok kitin ka sinugat. Awanen, kadyakon amang namnamapay ken ka. Tatoy pusok in kulbum, di mo man ammo nga inilala. Impay kumet ti amin ko, ngem paraken ka. At dapay lay, ti pagkurukurangak, di mo met nga rod, di baga. Ket no ti panunot mo, ketagurayak ken ka. Dispensarem, tasaanen, jakon agpakamaagpay ken ka. Patenggalangan nga ro den manong Jun tuy nanumuha daniw ko pasensyam lakuman tada akinabaylan tuy nakiro a panunot ko tapapaanawa pa'y met dagito'y taraken ko nga aso. Manong Jun, again, thank you so much. God bless you always and more power to your program, si Kaken Tinapalabas. Tuy kapagayam mo Manartarabay, Brenda Manzano Gaboy, Alangigan Segundo, Candon City. Well, nagsaya at nagpintas sa Danio, pagayam ko. Thank you so much manan iti panakipagpartisipar mo. Babayan iting ka panangi palakay manan iti ito'y nagpintas. Makapaawis, rik na. Maka-inspirar. May isang adal, Daniel, ngayon ka manen ni Paita. Malam dito programa tayo, si Kaken Tinapalabas. Ketkas panagyaman, pagayam ko at timang nga ti may isa sonata, ngayon nakibahikan ka, ken dagitibat pateg mo iti biyag. Pa'y di maininawag si kanti kikis day tiriknak adungarapap na bukas
kel tuy kaungga nya musika tindadaduman musika tibiyagku paset naka kasilpuna kat angesku ken kararwa gapulaeng ken ka bituena kita akas maris jay bagha iti agsapan kas manladi ka maragpat o musika taaduari gatin nagpasaraken ka arig na daytoy biyagku na ipusta magunod ka laeng o musika agkupas dun tuy timek ko agdan tulakta mangmangega manahumbi asunata babaen kadagiti na urnong nga plaka adda tulakta kaduak ni musika danggayan na naagkanta tapno nga samsam panaglangin ta babaen ito'y akanta ipek sa kiyaman kuken ka panang tapayang kanyak nga awan sarday na musika metlat gapu anagam amutan kat sabay kumata di ka maumuan kadagiti ayub nga isagsagot kuken ka agnanayon tukuman nagpagayam ta kas manladi ka maragpat o musika taaduari gatin nagpasaraken ka arig na daytoy biyagkut na ipusta magunod ka laeng o musika agkupas dun tuy timek ko addan tulakta mangmangega manahumbi asunata babaen kadagiti na urnong nga plaka adda tulakta kaduak ni musika babaen kadagiti na urnong nga plaka adda tulakta kaduak ni musika
Damagek man ken ka no ay ayaten nakmetlaeng tangamin jakap-kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang guseng kasladina patgugustuan takinunam kan panjak maibagay tasadya damagek man ken ka sinutpud no nga puso tay kadi madamdamag ko wenno siya man anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay na baybayso tanarigat ti may kulbo no manglimlimo ta ayat mo. Well, gagayam dimteng mananti oras sentay sisina itamalem. Thank you mananting kay panarabay sa palakumata na liwliwada kay manen nakasitisigod uray apag kanito lang. Well, agsublit programa na yun tunumay Sabado manen programa tayo na poluan. Sika ken tinapalabas. Kadwa karon di DCTP Radio Tiradpas nga pumakadapan samantala Dennis Avillonar iti met DCTP Digital TV ken YouTube ken kasama tayo iti Facebook Joe Marie Habab. And of course, at manan pumakada to'y pagayam yo, piloto yo, pagayam yo tirangatang ken kadagiti lang langalang your dear Manong June. Nagalalwa tayong kanayon. Keep safe everyone. Kanayon tayo karkarag ti Apo. Pagyaman karagiti bendisyon ngayon na ipapakay kada tayo. Hindi na aldaw-aldaw. Uy, Domingon bigat, wen? Muta iti responsibilidad tayo. Go to church. Kaya pa nakapili tayo mayat nga mabenbendisyonan iti naldaw-aldaw. Kaya nagwaling nga blessings kadagiti adu mga tao. So enjoy the rest of the day. Bye-bye. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets.